turabasuje mwese abakunzi ba Rwanda Burundi TV basuzani Damascene turi kumwe na Geopolitical Analyst Kofi umeze neza yanjye meze neza ndaho nta kibazo kandi namwe twizeye ko muri amahoro ndetse ndumva wabanze kana basuhuza ndumva rumaze nk'iminsi nkinga utari hano benshi bajyaga bakumbaza so reka nsuhuze abantu baherereye mu ntara y'u Rwanda ntara y'u Burundi barabasawuri Musanze bande nabandi benshi badukurikira ndabasuhuje nanye mbakumbuye cyane Kofi uyu munsi uranyemera tugaruke hano mu karere dukore commentaire kuntu biba byagiye bisohoka cyane biri kuvugwa cyane cyane hano muri Kongo ya Kongo rega burya hataba Kongo ntago wabona ibintu banariza Kongo niyo motherboard ya geopolitics abantu bari bakurikirana cyane politike n'abandi bose niho bari kwibanda cyane. Yes, none se bino bihugu byose byegereye Kongo nakubwiye ko bidafite Kongo nta geopolitique bishobora kugira. Ubanga umuntu wese utiyentesa kuri Kongo muturanye nta geopolitique ubufite. Urezayo nka Touadera, urebe nka Salva Kiir. Donc upfa ko yegereye Kongo ariko ntuyentereseho nta geopolitics ubufite. Burya na Sassou Nguesso nawe ntago abizamo cyane mpamvu ubona ari cyo gukunda. Ariko mbere yuko tujya cyane kuri DRC tureka turebe gato kuri hagati ya Kenya na Tanzania naho hari ibintu batari kumvikanaho neza aho muri airline yabo bafite ikibazo. Kenya yafunze airline ya Tanzania na Tanzania ifunga airline ya Kenya. Asa amatiku yo yabonye ute? Ubundi rega ngewe nkuko nakubwiye ndimo ndashaka silences zose zatuma kano kare kavukamo intambara. Rero iyo mbwiye ngo Tanzania na Kenya ngo havutse udutiku ngenda avuga ni wama tugaturika ahubwo tukazamo intambara. Donc ikintu cyose muri kano kare cyatuma ibihugu bishwana ngenda gishaka kugira ngo hazuka intambara yo gutunganya akarere kose. Kuko Amerika yakoze amakosa muri ya mise mihika USS ikora amakosa hano mu karere ishyira ibintu muri position idakoze risk analysis. Nibyo biri gutera ingaruka zose mubona. Rero dukeneye ko iyo network ipfuye yongera gusenyuka hakajya muri position y'abantu bafite gahunda. Rero silences zose zabigere ngo bya airline n'ibiki by'utiku ndashaka ko dukura tukaba tunini. None burara ngize Imana Tanzania na Kenya bikarwana. Nubwo muri Kongo bitagera ku ntego mbyifuzaho ariko ubyibura Tanzania na Kenya birwanye hari gihe hazamo za neighborhood bigatuma undi yantambara izuka. Vuga ngo urabona nka Kenya ni yabongereza. Abongereza n'abanyamerika bahita bahamagara aba agent bakavuga ati mufashe Kenya. Sibyo? Noneho Tanzania nayo ifite ideology risubwo ya Tshisekedi, Evariste, Basiri n'ibiki byose nabo bahita bafasha uwo nguwo bita Tanzania. Nundi yantambara nshaka ikabira tangiye. None ikiza cy'ibyo bintu Tshisekedi ntago yagenda targetinze Kenya. Nundi hari abasanzwe ashaka gutagetinga baramutse baje aho nibo yasanga. Donc agashaka uburyo arwana n'Ubugande n'ubundi ariyo yantambara twifuza. Intambara ntishobora kuba intambara nini cyane ko na Tanzania ba muri SADC. SADC bafitanye amasezerano y'ibintu by'ubutabarane. Ruvuga ngo ibintu ntago ushaka gukura South Africa, Angola n'ibihugu bya SADC n'u Burundi bikaba byajya kuri block imwe na Kongo then bagasigara n'indi block rumva iyo ntambara idashobora kuba intambara nini cyane yagutse. Nuvuga ngo ngiye uko yaba yagutse kose ariko Tshisekedi ari uruhande ariho na Museveni ari uruhande ariho bo bakaba ari bo strategique muri iyo ntambara bubwo bakaba barebana. Ibindi burya nge ntago nabyitaho. Nge ndashaka intambara Tshisekedi na Museveni ko bahura kuya Tshisekedi akemura ikibazo cya Museveni akarere kagira amahoro. Nibyo nge nshaka ibindi byindi byabiri kuvuka inyuma burya ntago byabiri strategique kuri ngewe. Reka tugaruke kuri Kongo. Ingabo za SADC zakoze inama zibutsa abaturage batuye muri Nord na Sud Kivu n'ibindi bice byose bikontororwa na M23. Ibyibutsa ko itandukanye na SADC itandukanye na M23. Se kukibaguma kwibutsa ko SADC itandukanye na EAC. Kukiba SADC iguma kwibutsa ko itandukanye na EAC biterwa n'iki byo bintu.
mbona kugira ngo bakonvenke nyine mu mutwe ha Kisekedi bagume kumwumvisha ko bo bazakemura ikibazo kandi koko natwe abanaliste n'ibyo byose twakoze amanalize menshi tuvuga ko SADC niza ikibazo kizakemuka. Noneho SADC ije n'ubundi FARDC yaragaragaje na Wazalendo n'iki byose yaragaragaje mechanisme z'ukuntu bo ikibazo bakirangiriza ubwabo. Boro nimba baje turashaka ko bakora indi task nayo kuzura ibintu bishwanyuze akarere kose. Ngiye bura ntago nyeneye SADC irwanya imitwe interine. Nyeneye SADC ikora siranchese zo kugira ngo Museveni aze mu ntambara byeruye. None ahitavuka intambara akarere kose. Rero iyo SADC nigume kuko ikora izo siranchese ivuge ati twebwe ntago tureyasi ntago tuzaguma kurebera ibintu. Izo ni siranchese nyine. Erega burya intambara mbere yo kwiba harabanzi by'amagambo ibyo guterana amagambo n'iki byose ibyo ngibyo nibyo twita siranchese. Rero SADC nigumye bikore kugeza ibwo bizoburija Museveni ku intervona direct none akahita turika intambara. M23 ikomeje gutangaza ko ingabo za FARDC n'abandi bafatanya bikorwa bayo ba FARDC bari kurasa ibisasu biremereye ku mapozisiyo ya M23 ahereye mu karagace ka muri Kanoro Kivu. Ese kubera iki M23 iyo bayirashe ibisasu biremereye ikunda gutabaza? Mbonanje nibyo nibaza. Ariko nyine nibayiraseho nayo yavuze ko yiteguye urugamba rubundi nayo akabaye bishyura. Kuko M23 dukurikije n'intego ifite ubundi yakaba intambara yakaba ari favorable kuri yo. Kuko nimba usaba ibiganiro yavuze ko bidashoboka icyo ubusigaye no kumwotsa igitutu. None ni gute kurasa ukarekarama. Ntabwo byakabaye bizura yuko ugomba kwidefanda kugira ngo ubotse igitutu nayo bazemera ibiganiro. Ariko nimba bayirasaho igatabaza bashaka kuba atari ready y'intambara. Cyane ko mita mbibona. M23 kuba itabaza ari uko bayirasheho ibisasu biremereye. Ko yabaye intambara zisanzwe ntago babivuga. Bavuga ko bayirashe gusa. Ariko Guterezi nge yambwiye ko M23 ifite intwaro je za Loni. Nyine icyo nshaka kubaza yazikoresheje iyo M23 iri gutabaza. M23 ko ari umutwe witwaje intwaro. Uburi kubwirande ko nta gihugu ifite ngo bubabarengeye busugire bwayo. Ibiri kubwirande kubwira ibihugu bya no muri Afrika mwese cyangwa kubwira za Loni. Ubone ngiye mbona M23 biri kubwira Museveni kambwa ati ko bazanye intwaro ubona tudafite we kutaza mu ntambara. Kore waduha ideology kore watwarumye kuki utaza muri bino ngiye niko mba mbifata bavuga. Se ntago yaba iri no kubwira urambira ngo barega nde mpuzamahanga yine. Iyihe se wiyi. Neza bavuga rero Pia Union yabuza Kisekedi kwatsa drone. Wabwira Ronise ibaho. Donc ngiye mba mbona babwira Museveni. Bakambwira ati dore bazanye isoko nawe urazifite kuwe kutazizana. Museveni we ko afite soko arazifite. None nimba barasho uko Museveni ayifite we kuki atayatsa ngo nibyo bababaza. Nuko Museveni yaba yaratangiye gutererana M23. Hoya yabivuyemo ngiye mbona yarabivuyemo. Ngiye mbona yarabivuyemo rwose. Kuko nimba bazanye SADC ubundi nawe wakabaye tukora izindi mechanisme kuri M23 nawe ukongera ibintu runaka. Kuko SADC byo rwose izabatwika byo nta mikino bafite. Byari biteganyijwe ko ingabo za SADC zizagera muri Masisi ari ingabo 250. Ariko hari amakuru avuga ko ingabo zavuye kuri 250 zikagera kuri 500. Kuki uwo mubare wazamutse? Erega iyo bavuze ngo bazohereza abangaba no kugira ngo bare gukora za reforme. None uwo kore reforme ziri compatible nabo 200 bo bahita bazana barenzaho. Urumva ni case ya intelligence ni mechanisme za intelligence. Ntabwo bari kurenga ku mategeko y'intambara. Ya kugeza ubu nta ntese SADC mone wayiha amabwiza yo kuzana umubare w'abasirikare runaka. Kisekedi yavuze ati nkeneye aba nibo bazana. Sinakubwiye ko ubu na Amerika ubwayo hari ibintu idashobora kujya amatwi ya Kisekedi ngo utinjuke kumubwira. We nimba ubona abantu bavuze ati ntago twakwitambika amatora bakamukurira hambarigo bakagira bate nakubwiye ko ari rapport de force ituma bakora ibyo bintu. Rero kuzamura SADC
ni rapport de force muri diplomasi yari yayitsinze niyo mpamvu nyine byahise biva mu nzira akahita azamura Sadeke nta rundi rubanza ruhari bize ngo ubungu Amerika nta bintu ishaka kubuza Tshisekedi ntabyo rwose nk'umusesenguzi ukurikirana ibintu bya hano mu karere kuki ibihugu bishyigikiye M23 bitaravuga cyangwa bize mu ntambara byeruye bifasha M23 kandi urumva niba hari ibihugu bishyigikiye bivuze ngo gutsinda kwa M23 biri in favor yabo ko ibyo bihugu bitaza mbona ubwo ngo bareba rapport de force nta muntu hano mu karere ufite stock irusha ya Tshisekedi kandi none hano mu karere abagomba gutera Tshisekedi babanza gusaba permission kuri Amerika nusaba permission kuri Amerika barakora risk analysis bareba butise iyo ntambara wayitsinda cyangwa byarangira unavuye ku butegetsi ahubwo tukaba tuze n'umuntu w'umu RI mu karere boro niyo mpamvu Amerika yohereza umuntu umutase bakamubwira ati genda hariya urebe Tshisekedi umbwira avana ingabo ku mupaka ukore za restriction ku buryo iyo ntambara itaba Biden amutse ari butsindi iyo ntambara nuko hamagara Museveni akatamubwira ati mutere direct nimba atari kubikora hari umuntu ukunda intambara kurusha Biden muri iyi si ibaze nawe intambara Biden adatinyuka ko iba nuko azi stock nuko azi rapport de force bashine na ba Putin bahita bamena hano ese Amerika ntazifite tuvuga ngo Amerika yarwana intambara zose ahantu hose ariko narakubwiye ngo ahantu Shine na Putin bafatanyije Amerika ntigitsinda aho hantu ikibazo nuko Shine yabijyamo yonyine na Putin wenyine ariko aho bafatanyije bari seri ntibashobora gutsinda aho hantu Amerika ikindi kandi ahantu hose Amerika yashuzaga intambara izi neza ko yazitsinda na ahantu hatari hari ama ideology ris Tshisekedi ubwo ashobora kurwana iyo ntambara adakene finance ya Shine ni ya Putin so izo parametero zose nibiki byose byo bituma Biden atinya ntambara nese ni udashaka ko ngoyorwa na Kabila nanone wicyuka utazi geopolitique ni udashaka se kongera ko uburundi buva hose ndeda gashyiraho abantu be ariko arakabona ibyo bidashoboka so rero akora risk analysis abasirikare batatu ba leta ya Kongo bambutse umupaka ndetse hatangajwe ko amakuru yizoye nuko hatangajwe ko umwe yapfuye babiri barafatwa ese abo basirikare ba FARDC ko bambutse umupaka gutyo ntago bazana impaka ugaruke cyangwa bafite ibindi bintu bagiye gukora erega ubundi urebye no kwikarita bitewe n'ukuntu Kongo ingana niyo urebye n'ibindi bihugu byo muri Est ushobora kwibeshya imipaka ngewe ntago nakurenganya kuko ushobora kujya mu cyo cyose ni Kongo ntuzi ko ari n'ibihugu bitagaragara ku ikarita nese rwa Kongo uyu rurebye kuntu rungano umuntu akubwiye ngo rutaraverise ntushobora gushiduka wanarenze dushaka kurira muri yo ka noneho tugiye kuri case ya FARDC ega hari abasirikare bano bantu bo muri Nord Kivu na Sud Kivu n'iki byose burya leta ya Kongo ntago bigira access ku rugero ruri maximum nuvuga ngo iyo igize imana ikabona abantu ngo ati muduhe intwaro za leta muduhe uniform za leta bavuga ati ntacyo ni muzamba ariko burya nta control nini baba bafiteho niyo mpamvu bakora za muvoma ziri free bumva ko donc nta control leta bafite burebye niba atari leta ya Kinshasa n'ibindi ba control nese ubundi ubona FARDC ikora muri Nord Sud Kivu ubona ubundi Kinshasa y'amabwiriza ku rugero byakabaye bikorwaho nk'igihugu nese abantu bose nk'ubu ngubu abasirikare bari muri Nord Kivu ba FARDC bashaka barasa abantu nta n'umuntu abaye mission Nubwo gahita barunshinga programme bakarasa abaturage aho muri yo quartier bakayirasa yose nta n'itegeko ryavuye Kinshasa rihari umva rabo bantu na abantu nyine leta iprofit kavuga nimba ibonye abantu babibwira bati zana uniform n'imbunda twe twitwa abasirikare bawe iravuga ati ngize imana ahantu ndahagira abantu ariko ubundi ntago bafiteho control niyo mpamvu baba bafite freedom zo kumuvinga uko bashaka uriya FARDC nawe yagiye kumva ngo abantu bayo ngo barashwe kavuga ati nta misiyo twari twabahaye ntaki nuko ngiye nabifashe AFC irahamagarira abantu bose kwitandukanya n'ubutegetsi bwa Tshisekedi havuga ko Tshisekedi ari umugambanyi ugambanira Kongo
ibintu bishatse kuvuga iki ko kuba hari igihe kivuga ko Tshisekedi ari umugambanyi? Mbona ko babibona, ariko ngiye mu maso yanjye mbona Tshisekedi atari umugambanyi, kuko ibintu byose ari gukora ni ibintu byo kugira ngo amabuye ya Kongo aba ya Kongo. Nta wundi mu president wa Kongo nigeze numva, wenda Lumumba ashaka ko bivuze ntarabaho, ariko yaba Kabila peri yaba Kabila fisi nta munigeze numva avuga iyo discours. So Tshisekedi rero kumbwa ngo ibyo byose amuvuga ngiye ntabyo mbona. Noneho AFC rero yo AFC ubundi ngiye kuri AFC mbona itanabaho. Ngiye AFC mbona itabaho. Ariko bagira urubuga bagira naho bahurira bakanatangaza ibintu. Kuko uyu mbwiye AFC ngiye njyamo imbere nkareba remambure bayo. Enanga nakubwiye ko impamvu yagiye muri biriya bintu nuko bamwambuye ibirombe, bari bamwemera igihe yemezaga ko Tshisekedi yatsinze amatora, babimwambuye ahitaza. None si ya manda yose ya Tshisekedi ya mbere Enanga ntiyarahari. Kuki atagiye muri izo mekanizme? Nuko bamwatse ibirombe. Gendere ngo n'indi mitwe ngo bazafatanya, ni imitwe ifite ikibazo kinda. Abantu bose bafite ibibazo by'inda, abantu burya nta bumwe babafitanye. Iyo urobinze mumwe utubona ko abantu nta bumwe babafitanye. So rero kumbwira ngo AFC ngo bazakorana, ngiye mbona nta gahunda, mbona ntayo. Wambwiye ko utajya ukoresha X cyangwa rwa rubuga rwahoze rwitwa Twitter? Mbona nigeze kujya ndukoresha kera, none mbona ngo bya Twitter space abantu bicyuka ngo bari kudiscussinga ibintu byo gusebanya, ibintu byo kutukana mita bivaho ndayireka. Ega kandi nabiriya muvuga ngo Twitter ngo ngikoreshwa n'abayobozi, burya nta ubusanga ari abantu bashinzwe kumwandikira ibintu kuri Twitter, nta mwanya baba bafite bityo bintu bya Twitter. Ariko nakoreje screenshot za X ya Moise Katumbi. Ndagira ngo utubwire commentaire kuri ibyo, sindi ne wabibonye? Nabibonye, wabinyeje nabibonye. Moise Katumbi yavuze ko ishyaka rya Tshisekedi rituma Kongo igendera kuri politike y'amoko. Avuga ko imiyoborere ya Tshisekedi nyine ari mibi idashyitse, atari nizayirangwa na ruswa n'ibindi. Ndetse yongeye avuga ko hari abantu bazahaguruka bakavanaho ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ibintu bivuze iki? Mbo kuvana ubutegetsi bwa Tshisekedi kuri ngiye mbona bidashoboka, kandi yongeyeho nyine ngo bw'igitugu. Mbo nyine ngiye mbona bidashoboka, ubwo sinzi mekanizme azakoresha ariko kuri ngiye ntibishoboka. Ubu na Biden nawe ntabwo yambwira ko yakora Tshisekedi, usibye nabo bandi baba bivuga. Se Kongo yabigendera kuri politike y'amoko nkuko Moise Katumbi bivuga? Nisibye iyo ni indwara y'akarere kose. Ni mumbwira abantu politike itagendera ku moko muri kano karere. Ahubwo Tshisekedi we nabonye avuga ngo Tshisekedi we politike y'amoko muri Kongo kwivanaho n'ibyashoboka, ahubwo icyashoboka nuko amoko agabana ubutegetsi. Kuko hari tribu bita Baruba niba ishaka kuyobora presidence, donc ariyo iri head. None andi matribu nayo ntahezwa ariko ari musa. Memu niba Rwandofone bayishyiramo tribu zose, umuntu wese ufite akayihayo ka politike afite mu mwanya hariya. Ariko Abaruba nibo majeur, donc nibo ba boss. Oru nure bande hantu uzajya usanga hari tribu imwe yonyine ngo ari ishinzwe ibyo bintu, abandi nta kintu bagomba kubona. Ntabwo ngiye ko ngo mbona nta kwitagira. None ko avuga ko Tshisekedi agira imiyoborere mibi, nawe niko bibona? Cyane ko kuri icyo cyamoko uzabe Tshisekedi hashize nk'umwaka ayobora cyangwa ibi mbere ko Muventuri itangiye intambara, Tshisekedi yahamagaye leader d'opinion b'amoko afite akayihayo. Kuko hari amatiba agera mu 250 hari n'adakene n'ubutegetsi, arabahamagara bose abantu bakuriye amoko kuya baganiye ku kuntu bagabana imyanya y'ubutegetsi. Iyo nama harandi wayibonye muri kano karere? Sangano ahantu zitabana abantu batagendera ku moko. Ubu ugiye kundagira ngo politike y'aka karere ntigendera ku moko, ubundi umwana wo kubiragiramo. So Katumbi rero navaho ngaho nta Tshisekedi rwose kuri icyo ngicyo kumushinza ngo agendera ku moko ni indwara y'akarere.
So, yongeyeho ko hari abantu bazahaguruka bakajya bagakura ubutegetsi bwa Tshisekedi. Abo bantu ubona ari nk'abande se bazabigeraho? Ikibazo iyo washatse ntabwo babona. Nonese nabaye mugiye bavuga ngo ni AFC. Wewe yavuze ko hari abantu bazahaguruka. AFC se yarenga no Rukivu ubundi yaharenga. Ubu ni ihe mechanisme bakoresha uva no Rukivu ngo ugere Kinshasa. N'amadrone akora surveillance aérienne n'abari hariya n'amasoko na za pashe n'ibiki byose. Iyo distance wagenda unyuze batareba. Ese bwo wagera Kinshasa Angola ko yegereye Kongo ubu wakuraho leta MPR bareba he? Ntago bishoboka. So kuri we ntago. Ese kuva muri no Kivu jya Kinshasa waba wakoze kurya abarundi bo ubanyura he muri iyo reji? Se kuki abantu bashobora no guhagurukira ndatari muri no Kivu? Ni safe. Guhagurukira Katanga cyangwa handi? Oya nyine mbwira kuntu ubundi ibyo bice babirimo abarundi kandi bashyikire leta yakumbwira we waba wakoze kurya bavamo gute? Bo nta intelligence bagera zo kwa kugiye guhaguruka. Moise Katumbi yavuze ko Laurent Désiré Kabila mu minsi mike yabashije kuyobora yagerageje gukundisha abanyagihugu igihugu. Avuga ko nta nahuriye na regime ya Tshisekedi iriho ubu ngubu. Ngira ngo urabizi ko hari ukwibuka iraswa rya Perezida Kabila ryabaye mu ntuza muri 2001 kuri 16. Ibintu byo kuba avuga ko we undi yagerageje gukundisha abaturage igihugu ngo nari byo cyangwa undi nibyo bikwega ko Moise Katumbi nta think tank agira. Tekeza ko yamona bari umukandida wa yasari mu ideology nashaka narangiza avuge ngo Laurent Désiré Kabila ngo yayoraga neza. Already ni contradiction. Gute? Kireka nimba utazi Laurent Désiré Kabila uzagenda umenye ibye. None mbwire ngo umuntu ushirwamo ideology na yase aravuze ngo nguri yayoboraga neza. Bikweka ko nta think tank afite. Undi ntago wagakwiye kubivuga. Ashize turi reka tuve kuri Kongo twerekeze ku Burundi. Nta kibazo rwose. Hashize iminsi Perezida Evariste afunze imipaka y'u Burundi. Kandi wari waratubwiye ko warubizi ko ugeze kuvuga ko warubizi ko azayifunga. Ko yaje nari mbizi. Ohe mpamvu nari mbizi sa magambo burya ngewe hari ibintu nsanzwe nzi muri diplomasi. Ruvango diplomasi yageze mu cyo twita diplomasi dire. Donc diplomasi iri hard. Aho umuperezida avuga yiruye akavuga ibintu donc abivuga. Hashakaza muri bitutsi na menace n'ibiki. Nkabira Tshisekedi ajya akora. Iriya bibayita diplomasi dire. Noneho rero muri diplomasi dire hari ibyo twita attention avant l'action. Donc umuntu akaza akavuga ikintu ukahita umenya ko hari ikintu arimo arategura. Rero umuperezida avuze ngo ntako tutagize. Bikwereka ko iyo ngiyo ni attention avant l'action. Bikwereka ko hari ibintu agiye gukora. Uzabe n'umubyeyi yavuze ngo ngura mwana ngo ntako ntagize. Haba ari ikintu arimo aragutegura agiye kwita kuruhaho. Rero ibazita attention avant l'action. Yari yabivuze wongeye mita nkuru ndavuga n'ibya byose ugiye gukora ikintu kiremereye. Nureba neza rero Burundi kimwe mu bintu bakoresha muri espace bashaka kumena sawa no gukupira ibiryo. Kuko baririshe kuri icyo kintu. Supply chain alimentaire ya muri kano kare abarundi bayifite mu koko kuremereye. Agukupiye ni sanction. Rero nge nari mbizi. Hari amakuru avuga ko abakongomani bakoreshaga umupaka wa Rurwa byabagizeho ikibazo. Bavuga ko ingendo zahise zibakomerera zibavana muri Kongo ziberekeza mu Burundi. Ese kuki hatabaho ibiganiro ku mpande zombi imipaka ikongera igakora? Cyane ko urumva
abo bari targeted kugirwaho ingaruka so bonyine hajemo n'abandi kubera iki imipaka itakongera igakora. Nge nigeze kuvuga ko ubundi muri politike umuturage nta kintu avuze. Burya ibintu byose ubona by'ibyemezo bifatwa ni ukurengera politike y'igihugu, yaba ishyaka ari ku butegetsi, yaba politisi bari ku butegetsi, ni ukurengera abo bantu. Ibyo kumbwira ngo abaturage, burya umuturage nta kintu avuze imbere y'abapolitisi. Uvuga ngo ngewe nshobora kuba mfite ishyaka ndi ku butegetsi ngafata icyemezo nubwo cyabangamira regiyo yose ari ku butegetsi bwanjye bukagumaho. Byo kumbwira ngo abaturage ngo barambuka ngo bakababara ngo ibyo ngibyo bari icyuka. Pfa kuba Sylvie yanjye politikoma nayiharaniye. So rero ibiganiro byo biramutse bigiye ku meza ntago baganira ngo abaturage ngo bacu ngo barimo baramenaswa ngo twongeye dukora ingendo twongeye tugire gute. Bagana bavuga ati se ubutegetsi bwanjye uzabureka bubeho. Iyo uvuze ngo wapi ubwo biganiro niba bigishobotse. Ntago bita kubya by'abaturage nibiki. So rero nge ibyo by'ibiganiro sinzi igihe bizabera. Ubona muri aka karere haba hari umuntu waba ushaka ko ubutegetsi bwa neva buvaho. Kandi Vestera nyibwiriye ko umutwe utera n'iki byose niyo se Ditabara ivuga ko iharanira ku Burundi bugendera ku mategeko kandi kajyaho ngo leta y'abanyagihugu. Ubwo babona ko iyo leta iriho atari y'abanyagihugu, ngo niko babibona. Nese umva badashaka kuyihindura. Evariste rero niba babona ko ubutegetsi bwe bwahazahari iyi mipaka nayifunge nashakiraho n'ingufuri. Kuko muri politike umuntu aharanira position ye, aharanira Sylvie politique. Nayifunge rwose nayifunge. Kuko nge umuntu yanyeretse ko azabivamo. Ndambwira ni haranira Sylvie. Ari Perezida Evariste na mugenzi we ubona ari uzatangaza ibiganiro byo kugira ngo imipaka yongere ifungure. Ibyo byose y'abantu babiri baba depetagoniste bari guhangana habarimo umukora risk analysis nabi hakavuka ibyo bintu. Ubwo ngo yaba ari Evariste cyangwa undi bireba ukora risk analysis nabi ni uzabyuka mu gitondo avuga ati reka nemerera muntu ntago nzamutsinda. Tujya kumeza tuganire ubwo nzahita menya wakoze risk analysis nabi cyo gihe. Ku giti cyawo ubona gufunga imipaka byari bikenewe cya gihe cyari kigeze. Ubona nyine byari bikenewe ntago wenda hari kuba cyane nkuko Evariste yavuze ko ntako batagize mu buryo bw'ibiganiro. Ubona igihe cyari kigeze ngo afunge imipaka ku giti cyawe cyangwa bakaba barakomeje ibiganiro. Oya Evariste icyo namukundiye nuko siranchese z'intambara turitse akare kose ari marazinkorera neza cyane. Ngiye nakubwiye ko nshaka ibintu byateranye ibihugu. Nimba yohereje ingabo muri Kongo M23 kavuga ngo uzicuza amita mvugana aho ngaho nzahagirira inyungu muzashwana nunguke. None nimba avuze ati ngiye gufunga umupaka n'ibihugu runaka ndavugana aho ngaho wenda ashobora kuvuka intambara nkaba ngize Imana. Ko nakubwiye ko nshaka ibintu bizura intambara y'akarere. Nese umva atari kunkorera akazi kuri ngiye byari bikenewe. So reka tugaruke ku ntambara ya Israel na Iran. Aho ino ntambara kugeza ubu imaze guhitana abantu hafi 25 abandi 62 barakomeretse. Yego. So intambara ubu ngubu igeze nk'umuntu wenda utakuyikurikirana cyane igeze. Mbo intambara ya Israel na Iran cyangwa se Hamas ntago yageze ku rugero twari twitezeho kuko Iran yaje kugira ikibazo cya diplomasi, igira ikibazo cya finance, igira ikibazo cya supply chain ya munitions cyagomba kujya muri Hamas. Noneho imaze kubura ibyo bintu yahise ikora marshaliere. Gazi iravuga ati bwo Hamas bazirwaneho. Noneho Netanyahu rero ubwo yahise yataka ubu ngubu yenda kuyimaraho. Ubwo intambara numvisha bavuga ngo igiye no guhagara kuko donc Iran yanze kubiza. Ngiye kurangira nyine kuko Iran yarasuni. Cyakora Iran imaze gusuna ntago yagiye ngo yicare kwa ko ifite za results nyinshi kandi yagiye bicengeza. Nibyo biri on trend ariko Hamas yo byararangiye. So nkuko bikomojeho twabonye Iran yigamba ko yarashe ballistic missile kuri Iraq.
igasenya hedikota ya Mossad ikorera muri Iraq, ndetse aho yarashe hari na pozisiyo z'abanyamerika. So ese Iran niyo irapfiki na Iraq? Iraq bajya gusenya Saddam ni ukugira ngo bazajye bafata Iraq bayigire base ariyo yo kumenasa Iran. Buri Iraq hodinze ka military 12 z'abanyamerika zishinzwe Iran. Urumva rero kuba uri hub ishinzwe kumumenasa, ubwo mbega bizarangira ibaye nkuko Ukraine yari imeze kuri Putin. Buri Iraq ishobora kuzaba projet politique ikahita iba compatible na Israel, kuko Amerika ikoresha cyane byo kumenasa Iran. Rero Iran igihe cyose uzumva ngo ngiye kwishyura ibintu runaka, ireba igihugu neighborhood kiri hub ya Amerika yo kwimenasa, ikaba ariho yishyurira Amerika, ntabwo irasabwa kwa Biden tero. Rero niko yabigenje. Niba ngo ushaka kubombarda ibintu by'abanya Israel biri muri Iraq cyangwa se amaka military ya Amerika, nihita imwishyurira. None Iran iri donc ya Iran ya inyuze muri Houthis cyangwa inyuze hehe, bo barimo bavuga bati Amerika nudahagarika ibintu gukora wowe na Netanyahu kuri Hamas, tuzaguma dukora ibindi muri background. Niyo result rero. Iran kandi yavuze ko yarashe kuri pozisiyo za Islamic State ziri muri Syria. So iyo yaba ari umwanzi wa Iran. Islamic State rega inuza Iran imaze gukora za rezuti Hezbollah, Houthis, Hamas n'abandi bantu bifite muri Syria. Amerika nayo ishaka indi mitwe nayo yestarahunga, nubwo afite ama projet politique nka Israel na za Iraq na za Kuwait n'ibiki byose, ariko nayo ishaka abandi bantu yestarahunga. Islamic State ni Amerika, kuko ifashwa na Amerika, ifashwa na Qatar, Saudi Arabia, Israel, Turkiya. Ni Amerika rero. Urumva rero nimba baragishinze aho ngari cyamego nacyo gishinzwe Iran, impamvu ya nayo igomba kukimenasa. Nuko nguko babimeze. Kuri X ya Guterres yavuze ko UN imaze guhomba abakozi 152 muri Gaza. Ahita avuga nyine bicwa n'amase n'ibisasa. Avuga ko asaba ko intambara yahagarara vuba cyane bishoboka. Se ibza intambara izahagarara? Oya ntibishoboka. Ega Guterres ni umukomediye, ni donc ni comedian, ngiye niko mufata. Nese umuntu niyoboye icyo kintu cy'uko bita ngo ni UN gifite ngo capacity yo guturisha isi yose, ariko ajya kumva nawe ari mararira ngo mwambabare ngo mugahagarika intambara. Ntabwo se wowe wishinzwe ahubwo wakoze mekanizme zo kwihagarara, uri ninde wundi uri kubisa? UN rero defo yagize nuko wayishinze ari guteza intambara. UN iza kuba ari yisi koko isi yose ifite n'ijambo, ntabwo ari kujya yumvira Amerika. None Amerika niyo nyirayo ni nayo ishoza intambara. Impamvu rero uyoboye UN nawe yinginga kwibaza umuntu ari kwinginga ukamubura, aba yinginga Amerika rero. Kumba Amerika ibyo bintu yateje ni rezuti za renouveau de mondiale zigomba kujya en place, kuko ni police. Rero wowe ibyo ugomba gukora no gusaragurika kuri Twitter ukagira gute, ariko Biden ntabwo ashobora guhindura ibyo bintu. Rero ntabwo ari wayihagarika. Ungubu umuntu wayihagarika n'umuntu ushobora kopoza Amerika witwa Chine, kuko ari muri centre géopolitique, nta wundi muntu rwose. Umutwe wa Houthis nawo ngira ngo urabizi aho uri mu ntambara cyane muri Red Sea, aho uhanganye na coalition ya USA, UK, Australia n'ibindi. Umuyobozi muri Qatar yavuze ko uburyo bwiza bwo kurwanya cyangwa guhagarika intambara ya Houthis ari uko guhagarika intambara muri Gaza. Bino byo bivuze iki? Qatar yigize umumediator, ariko ni nawe koko, kuko intambara ivutse nkwibutse ko nabigusobanuriye, intambara ivutse aboneka abo twita les partisans abayishyigikiye, Biden y'Abongereza, za Australia, kibyose ubona ko ari bo les partisans. Noneho akavuga abo twita pacificateurs, ni abantu bavuga batari ko mwaganira ibintu bikagenda neza. Pacificateurs harimo Qatar niyoboye icyo kibuga, harimo n'abafaransa baje bashaka kubyirohama ariko mu buryo bwamaguye nyine bwo kujijisha. Chine nayo imaze kubura position kujya igomba kujya, nayo ubona ko ishaka kujya muri pacificateur. Noneho hakabamo n'igice twita
opposante. Opposante rero ni abantu bavuga ngo iyo ntambara tugiye kuyopoza tuye ko twayisubiza inyuma. Mundi hagomba kujyamo Putin na China kuko ni Irani yari itegereje. Bon, barabura. China yibuze bwo na Putin kumubona biragorana. None akabona abo twita les indifférents, abantu donc itafite ikintu ibwiye abandi bose basigaye. None Qatar rero kwa kuri mu cyumba cya pacificateur nayo ubwo ni nayo kiyoboye ukuntu. Rero ni mpamvu ubona ivuga ibintu nk'ibyo ariko nayo biziko bitashoboka. Ubundi pacificateur akora iyo hari les partisans na oppose. Bahari ari babiri. Nibwo pacificateur fonctionne. None hari les partisans gusa oppose yarabuze. Uze ngo nawe ntambara guri bugire. Kuko urabura abantu ushyira ku meza. So Qatar nawe yaguye mu mazi yabuze kote opposante. None ubundi buryo bwo guhagarika iriya ntambara ya Houthis muri Red Sea no uretse kuba wowe wahagarika intambara yo muri Gaza. Ubundi ndagira nkubwire ko bidashoboka ubundi. Kuko nimba bashaka ko Iran itaza muri centre géopolitique no ko bashaka gusenyera izituizayo zose. Iyi mitwe yose Iran ya Roma yose iri korose igomba kurangira ivuyeho. Kuko in purpose yo kugira ngo Israel iyobore Middle East nuko Iran idafite resulti. Kandi Nouveau du Monde igomba kurangira Israel iyobora Middle East nta wundi muntu uvuga hariya. Ubwo urumva byo bya Houthis nari Hezbollah bigomba kuba byavuye mu nzira. Kandi Nouveau du Monde ni police no urumva baza babwira ibintu bya mediator cya pistol. Na Houthis buriya wabonye kuno ba Biden bayagurukiye buri iyo bazayitwikishireho rwose. Iran byakunda ruko Iran abandi bantu kumwe no babayiseri. None Amerika ikora ku buryo buri muntu ajya mu bye. Putin bye, China bye, Iran byayo, North Korea barashaka umuzuriye nawe kuyepfu. Donc nyumva rero wace muri ikindi kibazo cya Houthis bidaciye mu ntambara ntibyakunda. Minisitiri w'ingabo muri Israel yavuze ko intambara ya Gaza izarangira vuba. No niko bimeze birashoboka. Bose byarangiye Hamas bwose byararangiye. Ubu ngubu no barayikiriyarinze safu bari kwikiriyaringa bya bindi bita ngo na amatano yo hasi barabibombarize. Donc Hamas ngo iri ku gasozi nta kigendo byararangiye. Yari gutinda ruko Iran yari kuza mu ntambara nkuko nabigusobanuriye none ntago yaje. None ubundi rega Hamas yanarangiye kera nuko Israel yanyujemo akantu ko gutestinga mani weapon. Imaze kubona ko Iran itangiye guhereza Houthis ibisasu bikaze, itangiye guhereza Putin amadrone akaze yandi batari bakabona nayo yatangiye kutestinga utuntu hari atwo tweke Iran ko nayo ifite utuntu ariko abo byageze kuri maximum igiye kubireka. Nuko nguko intambara imeze. Hari ikintu watuga ko offensive offensive ya Zelensky nabonye nta bintu byinshi byasohotse ariko Guterres muri ya manyanga yiwe nyine arimo arakonvenka abantu ngo bamuhe miliyari enye n'ibice bibiri y'amadolari. Donc ibihugu by'abazungu biki byose ko n'abanyagitugu muri Afrika bagomba kuyohereza pfa kuri pro America. Noneho kugira ngo bakusanye miliyari enye n'ibice bibiri bayahereza abanya-Ukraine bababajwe n'iyi ntambara. Donc abantu bya humanitarian kuko rufite nk'inzu wenda urukuta rumwe bakarukubita rukavaho kongera kuruzamura babigufashemo ibintu nk'ibyo mbere. So nshimira abadukurikiye. Nitwa Muganga Ndori, mvura indwara za Kinyarwanda. Iyo umuntu aje tugana turamukorera ibyo ashaka byose, kandi umuntu yaduhamagaye urabona nomero zacu aho ngaho urazireba. Ari urwaye ibisazi, ari uwo bibye, ari uwo baroze, ari uw'umugore yaroze, ari umugore wateshejwe umutwe n'umugabo, ibyo byose turabivura turabikora. Ari umukobwa wagumiwe turabikora byose ngibyo. Ari uwahuye n'inyatsi nawe turabikora. Ari abo mu mahanga bose iyo babonye nomero baradusanga, ni benshi baguha umuhamya bo twakoreye. Tukorera hano rero mu karere ka Rubavu, ni karibu ni muze mwisanga turabavura.